काँग्रेसीत शिस्तभंगाच्या कारवायेक वेग आयला. शिस्तबद्ध समितीच्या अहवालाचेर आदारून पक्षाचे कार्यकारी समितीन शर्मिला सिद्दीकी आणि मनीषा उसगांवकार हाका पक्षांतल्यान काढून उडोवपाचो निर्णय घेतला. पक्षाविरोधी वावर आणि शिस्तबद्ध कारवाय करपाच्या आरोपांची चौकशी करून शिस्तबद्ध समितीन आपलो अहवाल सादर केल्लो. काँग्रेस कार्यकारी मंडळान हो निर्णय घेतला अशी माहिती पक्षान दिल्या. There was action to be taken on them, suspend झाले पाहिजे. So on that basis, the executive committee has taken a unanimous decision, as in they have decided. They, on the basis of the disciplinary committee चे जे findings असा पळय, on that basis ते दोग जाणांक आमी expel करता for the matter of 6 years. This has been finally discussed. कोण ते नाव? I believe one is Sharmila Siddiqui and the second is Manisha Usgaonkar. Needed for 6 years. 6 years, right? कित्याक reason कितें? ना त्यांचे they have out of office त्यांच्यानी वचून ते मिडियाचेरूय उलयला आणि एंटी पार्टी ॲक्टिव्हिटीज म्हणून त्यांची कंप्लेन येयल्ली. सो ऑन दॅट कंप्लेन there was a disciplinary committee that was taken and they were called. त्यांचे ते येऊन त्यांच्यानी आपले ग्रीव्हन्स कितें त्यांचे सायडींतल्यान जाल्ले पळय ते त्यांच्यानी व्यक्त केले. तशेंच द कमिटी हॅड पूट फॉरवर्ड आयज एक्झिक्युटीव कमिटी डिसिप्लिनरी कमिटी जे फायंडिंग्स आसले पळय ते घातलेले मांडलेले त्यांच्यानी. And it was taken, a decision was taken to expel them for 6